Lebongwe ke Sindi Ntombela a re jalo a kudingwa na Sibane e fela fa e gabola jana re kgabaganyetsa jalo mo go Doc a tsamale Osli go tswa kwa Victorious Faith Ministries. Dumelang. Ke rata e bitsa bokwala matlo. How are you, my last boy? Siame Doc a lona I'm good. O suppose like Ke hante ntate moruti wa le shop. like grant. Mamedi ke live le qepela ka la PS November VFM. O re fela PS November VFM then I'll qetile ka bose le teng ka le qepela ka. Then mamedi ke a kopa hle le qepelana la Pastor November in Victoria Swift Ministry. A ke re qadile le lecha. Ntate. So le lona ba kena o lona ba le like ba le follow so that re qale le o le sebedisa. Because Facebook we batle o re be le number 18 before ka ra gona go ya live ka lona because le lecha. So ke live e le TikTok ya ka TikTok ka ke Dr November ka Pastor November. Ha o ka re Pastor November ka Dr November ke live ho yona. Thank you so much ka di gift sense ke bona batho ba sense ba gifta. Yeah, Mamedi o sane ke kopana le batho. Ho sane ke kopana le batho ba batlang ho lwanelwa. Hey, amen. Batho ba batlang ho lwanelwa ho sane ke kopana le bona. Okay. Yeah. Wow. Ba batlang ho lwanelwa. Ba understandang. Wa tseba ntse ke nana ntho mo seng ke reng. Ntho e tlo shapang batho. Batho ba be ba tele maphelo ba be ba give up ba be ba etseng. Sonda sane se fitile ne ke ruta ka setjhaba sa Israel. Or modimo a qeta ho se farm milk and honey le fertile land. Le fatshe le nonneng le mahi le na le mahi a dinotsi. Bana ba Israel le bana ba lwantshwa ke ditjhaba tse ngata haholo. Tse ngata. And ka bo madimabe setjhaba sena sa Israel ka ofela ha bona ba ne ba sena ho no sena le one ya neng a tlotseditswe ntwa. Ka re setjhaba sena sa Israel you know David came. Okay, a re qale mona. Ha modimo a qeta ho bua le Moses batho ba ke ba file milk and honey. Tsamaya lo bantsha. O ba ise Canaan. Ya pele ntho modimo a yentseng ko anointa Moses. Yes. Go Exodus chapter 4. E re moshode wa matla. Ha o yetsa mehlolo. And ha o sheba wa ntate modimo na fa Moses matla. Ke re fela o na tseba hore setjhaba sena se ke se file milk and honey se tlo lwantshuwa. Okay. Bana ba Israel bana ba ntate modimo ba file milk and honey ba tlo lwantshuwa ke ditjhaba. And because that modimo na tseba hore bona ka bo madimabe ha ba tlotsetswa dintwa. Okay. That is why I lenga tshwanela hore a ba tlotsetse Moses. A ba fe Moses a ba motlotse. Get a sense? Yes. And bana ba Israel ba survivile in so much dinthong tse ngata ka baka la Moses not ka baka la bona. Okay. Good keep it. Ba survivile dinthong tse ngata ka baka la bana ba tsamaya le Moses. Okay. Example ha ba fihla le watleng ha se Moses ha se bona ba butsing le watle mara ke motho bana ba tsamaya le ena e le Moses. Mara if Moses na le siko ka re bona nka ba sa ka ba gona because they were bana ba sa tlotsetswa ntho eo. Bana ba sa fuwa matla a dintho tse jwalo. Now that is why ba survive ka Moses ba fihla le watle. Ha ba fihla ntho mo tike ha ba bona Goliath ha ba ka ba kgona ho lwantsha Goliath. Modimo la tshwanela ra a ba tlotsetse David a ba fe David or David be yena a ba lwanelang Goliath. So ntho e re shapang ke ho dreama ko ho lora haholo but ha o qetile o bo sa kgone le ho sheba okay ke tlotseditswe dintwa nna ke le monga ditoro tsena ke na le di-plan o na le di-plan le momamedi o na le ditoro o na le di-intso di phesuwang but potso gore dintwa tsa teng na tsa ditoro tsena tsao o di tlotseditswe nang a ke tswe ke tsa sense o na le ditoro o le motho o na le dikolo because one of the thing about us understanding ke gore most ya batho ba nang le ditoro batho ba nang le di-goal batho ba batlang go ya somewhere ka bophelo
fela ha batho ba na le diphephetso tse tshosang ba na le di-challenges tse tshosang mo mamedi wa ka ratang ke kopa o le jotsa sepheo most ya batho ba batlang ho ya somewhere ka bophelo ke batho ba na le di-challenges tse tshosang but potso ke hore na ba di tlotseditswe diphephetso tse ne hore ba tla ba kgona ho di hlola and now ha o so sa di tlotsetswa ke mang motho yo tsamayang le yena ya tlotsitsweng ke mang motho ya yo tsamayang le yena because bana ba Israel ka moraro ba realize hore ntate modimo realize hore batho bana ke ba tlotsa modimo ke a tshwana hore a tlotse Moses a tlotse David mamedi wa ka ratang hore bana ba Israel ba lwantshitswe ke mefuta e different ya ditjhaba ba ho lwantshwa setjhaba sa Israel and hona le batho ba lwantshwang ba mametse o na le di goal mo mamedi wa ka ratang o na le ditoro you want to go somewhere ka bophelo but you na le di challenges tse tshosang potso ke hore jwale ka ona le di challenges ke mang motho ya o thusang ho lwana e mong motho o tlo re ke a tseba ba pholoso ka mogwa ke ba tsebang ka teng ba tswa go tlo reng ana ke lwanela ke morena Jesu ka rapela na ke lwanela ke morena Jesu le ntate modimo ba ntwanela ke nnete but ka bomadimabe se leke le las bona ka ha hona mohlang ntate modimo a theoang a tlo lwanela batho a so mmone ya bobedi ha ke so bone le yana morena Jesu atla ha re so mmone le lefatshe ke sa tsebe mo batho ba tsamayang teng nna stratton tse ke tsamayang go tsona ha ke so mmone morena Jesu but morena Jesu o yentse yena o sheba morena Jesu o yentseng ha tlo tsamaya a gutlela le hodimo o re ho ba rutwa o bitsa ba rutwa ba hae o re lona ke tlo le sia le etsa mosebetsi ona a kere morena Jesu na ha na ntse le teng physically le yana na lwanela batho ne but ha tlo realize hore o tlo tsamaya o bitsa ba rutwa ba hae o ba neya matla o neya batho matla hore lona le di disciples salang le lwanela batho ba ka mantsona le morena Jesu ha le hoja ebile o re ba rutwa ba hore ke tla le romela moya o hallang but ha qetile moya o hallang ha sona o tlo lwanang dinta di tlo lwanwa ke ba rutuwa ka thuso ya moya o halalela dinta di tlo lwanwa ke di disciples and the disciples di tlo that is why ba la buka diketso batho ba ne ba fodiswa ke ba rutuwa ba morena Jesu di disciples ne le tsona tsene di fodisa batho di lokolla batho because ba ne ba tlotseditswe di disciples ne di tlotseditswe ntho eng so mo mamedi ntho e tlo re shapang e tlo re sotlang e tlo yetsang re be miserable bophelong ke hore fela o thole hore o na le ditoro o na le digolo o na le bao o na le ntho tse batlang di achieve batla o qetile ga ba di tlotsetswa di challenges tsa teng you are not anointed for dintho tseng that is why se le ke re tlo le batho ke batla go bua le motho no ke batla go bua le motho eo ka 2011 o ile a tla kira ke monna ka mo rapela le HIV positive ka mo rapela modimo mo lokola HIV e tsinga ngana le yona a fall ba mmone nthong batho ba le ba shebeletse TikTok le Facebook ka Sunday ba mmone ke mo rapela a le demon possessed ba loi ba ne ba le ka yana matemon ba ne ba batla go ntshwara ka matsogo ba batla go lwantsha physical ka ra kereke ke thuso fela gore fela ke na le tlotso e controlling the spirit ka ofela o mamedi la o ka kena Facebook o nyaka ya PS November tlo mo sheba moshimane o tlo bona buti yona e sorry mo itsa moshimane because is a boy but ya pheswa ditoro mo a dreamer motho ana sebetsa mamedi ke kopa ditso go yena ke kopa di bue ke yena mamedi le tlo le utlo re ho yetsa etseng hape ka bophelo ba somebody was very very successful hana tsa makereke ya I told very successful and ntate Moruti kana kwana tla ho wena ka nako e a qeta go thola go wa kula ne o positive o ile a tla a dula botshabelo no tjena dilemo tsena kaofela o ntse le Bloemfontein ha ntse sokola o tla kereke go wena yo a botwa ka le kae re teng ya ke thabetse o bua le wena ma ka Sunday o no le kerekeng o no qala o tla ka morana go tele la isa lo qetela nene ka mora dilemo a khola 10 years because 2011 to 2025 it's more than 10 years o qetetse tla kereke it's about 2011 ke 14 years until how no tla kerekeng ho no ho etsahalang ka wena
tsona ntho tse ne di robala le nna bosiu ne ke utlwa like go na le ntho e robalang le wena bosiu bosiu so ntho e ne etsagala every day and then ntse ke le primary ka nako eo ntse ke ne ke tsa grade I think grade if it's not grade 8 yeah grade 8 ne ke tsa grade 8 ke go le ke invite ke ngwana mo ba reng a ke na motho ka mbitso ke ka le yena go wena then kausika o ngatella o ke tong ngatella kausika o ke tsamaile butumong ba re ke nkosi yabo o butla pele hana ko re ejikisa ona o ya hana ko rapela o no etsalang ka wena pele ke re hana ko rapella o no le HIV positive ka ba bua ba re ba ne ba mphile HIV ka ba bua ba re ba mphile HIV ene ke le ka ya le tapola ine re ha re tswa sekolong wa tseba ha re le bana different tsa ka di ka hopola le ne ba manetse ine re after bo beke bentse re ya re lo testa ntho clinicing di ne se di re ha o test usual tama ne di le after bo ma 3 months lona jale le yetsa nthadi ke le beke wa bona so ka tsile o ja hopola bile batho ba testa ne ba tlile black container e nngwe tsena na e ka infection ha fitla re ya re lo test ha ke testa but abuti wa testa 3 times a fumana hore ke na le HIV I am HIV positive ke la ka ene ke le ngwana ke soka ke tsuba le ka taba tsa dithobalano ka nako e mamedi mamela ne ke soka ke tsuba le ka taba tsa dithobalano ka nako ke tla hore ke HIV mamedi mamela mothona o qadile a lora robala le dintho nini ha o solo testa 3 times ka o le HIV positive ka ba re HIV positive ka ba ka batla ke thula ke koloi ke sa tsekane ke sa tse bendi makatso ka nyi di yo ke ba tsaka ba bitse a se poso ke mothona o invite ke re keng ka nyi invite ha ka tsamaye re ke ke nyanda te no then ka re ya go pola o fitla o thusa ka ba bua batho bao baloi ba bua ka ho wena bua ka ona ba re ba ntile HIV ka o fitla ha o tseta o thusa mo ngatella o tsang ka o fitla o ke tsamaile ke nkosi ya bo ja mo bolo ke next door ya ka ona ntho bothabe ka o re ke tsamaile ena re ntho chemistry re lo testa then ka re fitla o kwetse chemistry ka o fitla go nna the following day which is hosane o tsamaya o ye o lo test ka ke ya clinicing ye di ene ke lo testa but testa 3 times ba fumana hore am negative HIV negative ba am HIV negative ya ba a hola ya ba ke le ka tla ke re ke a hola ke le ka tla ke re ke matsatsi a mabedi a mararo after yona incident yo then cut is move at Bloemfontein ya ba a ka gona ba le ho tla o so ya ba ka gona ba le ho tla ke re ke wa kena di businessing wa kena di business ya ka kena into this forex business wa tswella ka tswella ya tswella until last year December ke temo dintho di tlile ke di bona di ferekana o tla last year December ke tla ferekana se fella no ka hopola ka re no man mo ke re ke ja hopola ne ke bua le o shone di mo letsa ke ka November o kila anthusa if a kile anthusa ka HIV a ka hlola ke go nthusa ka situation is ke re ka ntse that e kana ya HIV anthusa le nno ke nana ile ke na le ngwana ntse nana ke mme ke defeat no yo 2011 if a khone go nthusa ka yona incident le ka ena na ke a believe go tlo nthusa ke tlo thusa ka ke ka sonda e lore dintho tsa forex ne ntse di tsamaya hantle pele but di qadile fela tsa lo bokana fela ya ba dintho di a fasa ene o no yetsa tšhelete ke utlile ba bua ka wena ba re o no yetsa di tšhelete tse tshosang wa tla nka o bontsha le ntho nka senda maybe le bodi ntho screenshot dintho di withdrawals tsa ka gale withdrawals tsa ka gale compared to no
recently no dintho ne se di kopa ke hana ke nka and ke fana le ka di-signals ke ka bontsha ke na le di-signal mo ke fana ka di-signal nka senda signal no be ke fihla ke enter a trade e tlo ntsha nna pele then e be continue e ya direction and ha e tsala high 1 ha e tsala high 2 ha e tsala high 10 it happens go tloa ka December up until no so what happened o tle ke re ke taba re fela o ile go hopola re kana o no thuswe ke nna ne wa decide ke le ka hopola ke re data no zembo ke la thusa ke tswa se tswa le ke tse ngata ke ba tlo di name ka mabitso ke tswa ke re ke tse ngata ke tswa le dingakeng yo ka ba ka hopola ka re data no zembo ke la thusa ka re data no zembo ke ene ke le fela pelo e ke le fela go nna tjena go be monna tsa maonya data no zembo ha ke ba le hesitant ka re and ke ke na le tšhelete transport ka re ke metsa bonnete ba gore ke go zama tšhelete ya ke a tseba ke lo thuse ya ke fitlhang data no zembo abuto ka first and then you go and the way you feel like ka go ka mo ya feel how ka le ga di ke tsena le ke tsipane ke se relaxed le no tsena ke relaxed ya feel how na ni o go feel if there's something ka go yeah o feel if there's nothing ka go so now unto ke sonta o no tseba hape gore baloi bana ba gotlile ke bona ba destroyile bophelo ba o hape o no tsamaya le man Sunday o ile ka shebella video ya sonta hana ko rapella o bone di spirit tsene di ka wena ne di manifesta tswang o lwana jwang abuto ka ke qetile nna o ka reng fela ho motho ya mametseng because jwale wena o bone ntate modimo o ansebedisa bophelo ba ho lokolla 18 and then ya ba wa itulela ya ba o sa tla kereke ene ka bo madimabi o le mona Bloemfontein ho fihlela dintho di lobokana o ka reng fela mo mamedi wa tseba ntate November ba mamedi ke kopa le nkutlwe hantle ha be ni le batla le batla thuso ho se mo le ba ha se le fule buka go fule o go tla fela ntate November ha nngwe o ka ngetsa something mo tla fela ha nngwe o tla ngetsa something if o fule ile mo gore o fule ile e tlo go ntate November o tholo ya hao le thuso ya hao thongwe le ngwe ya hao e o ihloka thank you Butoka thank you yeah what's ba go jotse wana last born ka Sunday ne ke blella batho mo ke re ona le ntho satana yetsang ka pa baloi ba yetsang ne ke ruta ka di spirit mo Paulo sa buang ka re bukeng ya ba Efeses chapter 6 verse number 10 mo reng ha re lwane le motho ana malemati empa re lwana le meya e busang e laolang e renang ne ke ba ka ntshela ka sonta ke re ka mogo di spirit tsena di leng bohlale ka teng di tseba le hore di a o khethela hore o ye kae o ska ya kae because shaba bona meya yena e kotsi jwa ke gone ho kinya o buti yona 8 ba gone mo kinya 8 a robala le ntho ka o lora robala le ke batho ba re ba metseng ba bangata ba lora ba robala le dintho ba bangata hona le batho ba nwang di ARV le today tsa mo o tsa ba nwa di ARV ka botsa sele ke ne ke etsa tshebeletso ya o rapela batho ba itse ne ke na le ka Wednesday ne ke bitsa batho be ke re fela ke kopa batho ba HIV positive ba tle tshebeletso nya ka ne ke etsa tshebeletso ne tsoka ke etsa di one-on-one ne ke etsa tshebeletso ka botsa sele ke ne ke ba rapela qetile be ke re tsamayang le clinic ho ntse dikoloi ne ke ntsha dikoloi tse pedi ke re ba drive ba iswe clinicing ba lo testuwa botsa sele ke batho bana ba tla le HIV negative ka tshebeletso sa now it's just that ntho bohloko ke hore most ya batho ba tshwanang le rona ba tlotseditsweng ho lwanela batho Satan o na le strategy sa o se dumelle batho ba tle ho rona ke go ba o ipheta amen most ya batho ba tlotseditsweng ho lwanela batho wa tswa ke tshekere go re the way batho ba sokola go tla go nna ka teng ba tla go sokola go tla kere ke mona yo go re tla utlwa bohloko motho o jotsa re ke na di dile montate morutedi ba tla go tla go ma ba mona ne ke ba ka o se mo ha re sheba o se na ntho this lady a ngana le di taxi ana reka matlo a dula bokae ka tropo a reka matlo to Bergman ska etsang o etsa fela ska hlola tla kereke
ke be ke rapella ngwana bona bana ba se ba mo yetsa sangoma a sa le bona ba sangoma a batla kereke ba lo ha ba bua ka o swa bona ho ngwanena ke ba re o swa re mo qetile re mo nketse dikhumbi a sana dikhumbi ona sana di ntho dikhumbi ha sana dikhumbi a sana ba re mo hluhlurile e bile re nkile bophelo ba re bo kwaletse ka botlolong ha ke qeto mo rapela ka re lokollang o swai o tlile sa sena dikoloi a se sena ditho le yena ha e ka ba ka mo shebella una ne ke mo rapela pe ka Sunday because the spirit is ya lona ga itse diaka but ka bo madimabe wa tswa me yena e bohloko ka eng doesn't I dumelle batho or batle mo ba ka thusa landeng example how sheba buka mareka chapter 5 buka ka mosadi wa ngana le phalo ya mati sheba Satan o hanne o dumela mosadi ono ra ye ho morena Jesu ha mo dumella for 12 years mosadi ona sa khone ya morena Jesu but aya hohle because Bible e re una ya hohle fela mara ho morena Jesu una sai letsatsing lena hona le batho ba o Satana ba thibelang ena ka ditsela tse ngata o tla ha o batla o tla ho nna o kopana le batho ba buang negative o bo sontso dumelana le bona o bo sontso ba disappointed ba banga ba tshwantse ba tle motho wa nyahang ba bang ba kgathala ba bang ba kula there are so many things but o shebe the way Satana le strategy ka teng ha o ya dibakeng tse ding ha ona bothata ha o ya kae ha ona bothata because Satan wa tseba mo re tholang dithuso teng mosadi e mong o buile something ane ke borapela fofetse ke mo botsa ke re mama why le satle ke re ke why nentse le satle a re ndate moruti a re dintho tse molemo tse o tshwantse re ya ho tsona Satana re dumello ya ho tsona o tshelo jwalo sonta a se ka nqalo se fetile a fofetse ba lo iba re mo fofaditse re mo yentse re a fofala mamedi wa ka ratang dulang le nesane le maemo ka bo madimabe nako yona ya tsamaya mohlang o yemang o batla ngolwana o tla bo so sna little because ba bang ba batho o santse ona le chance ya ho recover bophelo ba hao ba bang ba batho o santse ona le chance ya hore at least ha o so senye ho fihlela go ba wese o ka ema ka maoto ao mara ba bang ba emetse ho fihlela ho so ba wese ba bang ba lona mamedi wa ka ratang Satan ke strategy sa re fela batla le jella di chelete that is why ale mathisa ngohlo mo mametso butori o re mathile hohlo tswa dingakeng tse ngata a matha dingakeng ba bang Satan ba tlo ba jella chelete and the only way ya hore ba jelle chelete fela ko ba mathisa hohle mo ba ke bathola and moruti ba matha because le mme ona tlile a sa fofetse ba re ntate moruti ba mathile di doctor ba patala mme ba ilo yetswa di operation tse 4 ne 2 unza sabona ha ba qeta ba matha dingaka ene ha ba matha dingaka ba ka se fihli ngakeng ba sa ntshe tšhelete hohle mo ba ntse ba ya teng ba ntse ba senyehela seneke arzamai mamedi o kalama taxi phase 3 kapa phase 7 registration ke 150 o tlo register ka 150 mamedi wa karatana then ha e ba batla dithuso tse ding o ya pele batla 1-on-1 jalo batla dula le nafatse ye le se le ka thoko ya patalwa mamedi wa karatana batla batla fela go thusa ke na le di product tso ka di sebedisa mamedi tlo tlo di thola ke a le kopa kalama taxi phase 3 kapa phase 7 o bore ya kereke ya Pastor November phase 3 kapa phase 7 ho sane ka 10 o'clock ka 11 o bore fela ke kereke ya Pastor November o kalama taxi phase 3 kapa phase 7 o bothe wa shopong ya Malikhabet itsile la ka bolela batho ba taxi fela o lothe wa taxi kemin o lothe wa kereke ya Pastor November tenteng yetso ba tla o thola teng ka koloi o driver ka ro ya Grootfontein o feta Limo Mall o fete mo Greek o mamedi ka boso kopala le kereke ya rona ka lefting o tla bona golo ya bona nomoro tsa rona ke 0790833833 ke a dipeta 0790833833 tse ding ke 0783983446 0783983446 modimo le bless haholo a re kopaneng go sane le ka sonda modimo le hlono lefatshe thank you my last boy mamedi ska ba tloa ba teng dithatwatsi tsaka ba kena gona jwale Dr. Tshweu thank you Miss Kat thank you bye thank you guys ka nnete emela maphelo a lona ka maoto guys wa tseba if letsa eme ka maoto le lona batho ba dulang hole
solanka le ntse le hesitate nka dikoloi tsa lona go kena ka ra di-taxi le tla for deliverance ke kopa le bua nnete o tseba ntho e bohloko keng o tla nkukela dintho tsena se ntho e bohloko ka rona the more rona re tshaba kapa re sokola go kena di-transportong re tsamaela maphelo a rona batho bona ha ba batla go destroya maphelo a rona ha ba mind go kena di-transportong ba patale transporto ba re tsamaele ba re ele dingakeng ba bang ba lona mo ha re bua le lona tse life tsa lona di lobokana everything ya lona e fasitse dintho tsa lona di tsamaya hantle but dintho e le shapang ke hore lona le tlabe le bona Bloemfontein le hole batho ba Pretoria batho ba Joburg batho ba Lesotho batho ba kae le tlabe le bona Bloemfontein le hole but batho ba destroy maphelo a lona they don't mind we are all over hona le batho ba yang bo Botswana hona le batho ba yang bo Swaziland ba yang Swaziland ba re loyang ba ya dingakeng ba fihla ba patala ditšhelete hore ba destroy maphelo a lona a rona but lona motho tla bantsa sho Bloemfontein ho hole ngabe ke tla ngabe ke etsa so if let's eme ka maoto a lona guys ke bua nnete ba bang ba lona satano tla destroy maphelo a lona e tla ra o le so o tla bo fumana so sena next everything we lose it ka baka la baloi. God bless you and stay blessed. A re kopaneng ba